All right, TMO Bibi Akwaba, and I don't pay. And Fambra Porcupine stand here on YouTube. What is so, but yeah, chance some home. Quick to the point, because I'm yeah, lots of news, any updates, and a bremo. And I don't pay. You name Asante Kotoko training in there. A better sim, you be quite a kwajache. Na ya bomoting, na training Asante Kotoko no. Sema hodwa ebisi wo hono. Yedi ano so abro. Ke hunu se channel ye Kotoko nsem kwa na ye kan ti Kotoko match kwesi ada. Ye ntimi nka se ye do Kotoko ebra. Ye mfa be 30 seconds. Simeni tete be 30 bin kai wo se kwesi ada. Kotoko obo baba Sports Stadium. Popular stand 20 cedis. Center line 30 cedis. VIP 70 cedis. So league, you know, Kotoko that second. Club a friend baby and go stars and that first. 1 point per and a between Asante Kotoko and go stars. The best show say Kwesiada Bomoding Nina and Baba Sports Stadium. We share the last 12 matches at Kotoko boy in all competition now. Match at Kotoko Lusu a match Asante Kotoko boy against Club a friend in Swatra. My yina in himself who do see and say team no. A bar a modern bar or more than a DDR. And said the team is putting up a good performance. And good performance so the menu him say so be born home the ya na who be here so be reward no. And also be shin crying na duma wodin wetime eden ato akoso no aye adwuma ne yie. Tie be sero se kwasiada ye nyina nhia baba Sports na Blasters born intino dodo na adwen akọ eye Blasters born no so bad boy ne nyina nhia. Yon konsem no so Asante Kotoko mrantie miensa nsu atre match ne kodi card. Baako na ndaso no Mohamed Kamara goalkeeper. Obenya eye Justice Blay. So no so ka ho. Kamara a keeper. This is what Kotoko matches be breaching any other goalkeeper. Solid. But the news is whatever we to Kotoko team na wo share ya Kotoko kopie mu. Ewo wenchi na players no kra endru 20 no. Say Blay awaba in Che menu awaba Michael Che ono so abano Jamana ene abrante fen Justice Blay abano ne se ibetimi akra ma youth team players ni bi akọ youth team ho na makọ focus whilst a senior team no mrantie be soso a ebetimi abo Asante Kotoko pay the importance of these players we be say Justice Blay Otimbo DM Otimbo number 8 Otimbo Achiri Hobby Edeboa Nti Emma technical team name for Swan Rachel Lord Amoah any AJT because se Blay or her do there the incubate me about right back position and also Che Jamana Nti eno de or now se mranti any timi ba but obi obaba back no ne pra ehye no ho asem papa e wo mu ne ese sa mranti miensa yebo mu din sa abre no obi ani ho pra ehye no ho nyame adom omu nyina ho ato omo a omo ye training dika na sane onim no yawada training eye nra the Asante Kotoko ye ne de eno no coach ni nhye da nwura eye mrantie besi akan no cause omo ko ball no omo ye recovery ana shake up omo treat omo mpom cause wabobo we tu kwan to treat nti omo nhye da nya bi mbo no ena ya technical team na no mo nya bi ambo no ena technical team ma ink e ko mu training num senior oma ho den ene oma ho fama no ebetimi aben de akọ 90 minutes ene de akọ 75 minutes senior ochena bi se we be hyemu a match fitness no wosoro nti no etimi aboa ama enioma koyie e de ama Asante Kotoko nti eno training ne de coach Ogum focus a lot on players o man to kwan no any more me suspended and no so nkyere so mo ene be start kwesi ada match no yanko other players Asante Kotoko team no yenim se dodo na prepare Joseph Ablo epra Kotoko game omo boy against Clubber your friend Legon Cities Ablo edi yellow card okaya okoso abranti bi mu after na counter attack bi ba Kotoko asano nemom eno ma anya suspended for 1 game Tinanka Ablo betimi akọwanchi akọbo against Young Apostles. Nemu maro sem ne se abrante ni prime
So the whole of last week, after Sunday game at Kotoko Boy against Young Apostles, Joseph Ablo Ntim and see Kotoko training for 1 week. Even this week, ya Kotoko training ya Juada and brother na nopa Kotoko ye training. Omo ye Juada nopa mienu and omo ye brother baako ni nyina Joseph Ntim amba. Nemu mo bi o share me bi catch say the technical team of Asante Kotoko design a training program at the Amoah Wednesday no man to kwani bi so mo nkoye gym work na no ene yakotete gym ho ne ekohu say Abrante friend Joseph Ablo gym ho no kra no so koye ekotre Ntim Poku kakra nti ene yakopie mu adakwaja ache no nsempa ewo ho amede ma wono a esi wenra ene so yehwe si ekwa yebehu something similar na yese Joseph etimbe ya de ne fe individual training na so no ankasa no technical team ne ma ni timi tutu mi kakakra e ma omo hwe no eduru abiabi no ena me se medical team member baako watch bono ena omi aso se da bi matumi kakakra ye mombra na mombetra nchen enya ono pena na etumrika no ye de ato anim se Kotoko Abrante ko fan free Nigeria I friend Fernando Wisdom Basi ono so awrewo sem se Abrante ba yi pra adokro no ebra ni jane started say so obehwa Kotoko ne house Kotoko ne aduana odoma of coach started no Kotoko ne dreams match coach di ni free bench sa match no ena omukọ soa na Abrante koto agoprama so a kire se pra no eba ya the whole of a year season no from the other matches no omo etimi den wontimi ensi akan biem ti dreams match ni eno ba ya omo soa na edi pra no edi bre Abrante fe ne Basi na edi ato anim se na nioma bi ukoso na enye mpanimfo de because medical team no hwe omo hwe no no mo gidie se ye wo bre bia ne wo ho to ese to e ma otibesi akan ne mo Abrante na nioma bi wa obuso sempa ne ye se hit call no so no mene otimi ye ade e friend individual training ana eno so eye ni kasem e de ma Asante Kotoko nti ono so ye Peter Acquah eye player baako a ye nyina enim e modern ball obo e de ma club e friend Asante Kotoko. I mean, he's a different form of breed. Edema Asante Kotoko midfield and also attack. What's the Kotoko team now? Yes, your mranti tumrika. But meet me aka say ope the Kotoko attack or ultimate the ball a tumrika. And name Chieno eye sonko kakra. Peter and Chieno enye obian Chieno or mochinibi. Peter and Chieno yese or the ball ni bo pion. What's the Saaka yobia or the ahoden and a ball no more. Ti 50-50 ball bian says Saaka ko prayer. Ne chance sending Sabekano ewosro. Saaka the any intelligent movement, but Peter a natural winger. I know the intent or the number 7 or number 11 or nino to me bo. A dear share nimuno the Ebekan said the final delivery. Also, Obio Free Division 1 last season or by this season posted the ane nyoma better Eddie Amano. But the echo enemy utumuse Peter afi agrono fano mani jumedie no sesa ewo eye nhyehyeenum. Peter de na ekobe na wotwe miensani oba Asante Kotoko train no tefa akon obetena daga otwa ahwe eye training na team ne ye ba pass ono ankasa bobo ni bidie na eni ho but week where you wura mi Abrante na start tutu mirika me said knock a onya won mfim a hamstring so de ne ho bebo mu no enioma asesa ama Abrante na ho odin mu no atimi aba eno asem papa ba akwa me yeso Asante Kotoko achitaafo ani beje because ye nyina nim se ne ball ne ye soronko de ode ma team no so ye soronko enani eden omso osade be ne eden Abrante di ball no e wo soro Kotoko no nkwala ni bi omo ba omo bre ba de kwa ese Peter ba en wo mbre ama otimi di djuma kama e de ma Asante Kotoko e wo eye nhyehyeenum nti eno so eye de o ho a eno so one of the good news a free e Asante Kotoko aso e ba
Jede mamu ewo nkomodie num. Lord Amoah right back. Kotoko Fano from Brekum Chelsea. Lord Epra. Kotoko ni Kimfensa. Lord di ken prior Kotoko match on boy against Samat in Swatreman. And ma coach di adete ebaye. Na on set league ni ko break ne ma Lord hoto ne kakra. Name Kotoko kobo friendly against Clubber. Your friend Kimfensa wadakweja achino. Ene mu ekobre. Ema prano esanbeye kese ewo Lord eye nasweye. Na the always say ni se na me adom ono so astarte 8-2-2 milikan kakra ye nyina nim se next week Asante Kotoko eye Clubber your friend Baseke wia the next match ye True Democracy gap mu kakra o hwe na ho keka na based on news na a technical team no na me adoma next week sa mrantie we nyina obepushi omo ama omo chance ewo ye kind of saying first team num ama ma start aba be bobo na nkasa they say the emiriketuo na no mu tutu a but inchiremu ni kire se from next week ikono ombetimi a start aba bobo na nkasa ni nyina yensem ewo ha ye de mawo ewo this very channel. Albert Amoah Kotoko player baako. Injury ni de edoso. Ti aye bobo a yebesero so obinya adaje no atie mu yi. Albert currently is the top scorer for Asante Kotoko. Albert ekuprai ebra Kotoko kobo against Midiema. Yusuf Mubarak and a bad tackle. Tackle no ama Albert Amoah etimi akọ off for more than 10 games no. Our old semine say tackle nimpono referee ama eye abrantia yefen Yusuf Mubarak impo yellow card. Ewo twabonia okutwa Albert Amoah. Nyame ene boa se Kotoko efa Acquah Poku Isaac Minta ene eduku along the line. Enye saa enka saa abre no ebra na Albert asha 7 Ghana Premier League goals ede ama Asante Kotoko no. Na the next player on so goals wasoro eye 1 na Emmanuel Ntwi ashe baako ti edwamna ashe baako Isaka Mohammed nso atreman ongo ohye no ye baako tina Kotoko ntana to no wo fom papa en ade a na enim se ebetimi aha Kotoko league gienum na eye the attack and IMC ni address but IMC na address impono hit na Albert Amoah de bobo ne kire se obeka nwa epompo no nsu eden etogum na mdodo we so no penifo abu ye bo akire se ense nkwan ne moma nkwan ne mom na epi e mate se wonya options ti sabra ye bo Kotoko bo league Kotoko bo FA Cup na ni abre se sa tournament mienu we nyina no opeso oje no so betimi age de ha na ne ehu be hia se squad no be sisemu na amana ye fresh na squad no sisemu a eya na o sisa no ansa ne yie na ekwa ese de be free bench be ba no emu oha bon se wani suade hunu no omo be free bench aba ne ntimi beto asa ani suade hunu no so ema won ntimi ndi nkunim nti Albert ba ebeboa enu nti Albert be ka Acquah Poku a dream partnership a ne mu bia twen no Asante Kotoko tafo ensa ebetimi aka. Good news that Albert so started training and a ball and Albert airball as say Albert there were tuturum di kanejai amo ababe duru be or the 9 a start ka ball e wa Asante Kotoko dwumedie mu a eno eye papel o be gina technical team no cause last week no started so the 9 ka ball is a technical team ne hwe na bibie ekoyi a no me decide say abrantie ne ntoaso na ombeka team no ho say dukuni minta ho de but ebe kire moving forward. Akwasi Asante eye player Asante Kotoko fa no enam eye simpa na ababeto eye Asante Kotoko benkum afaso. Smart Abdul Hamid ebebo Kotoko PM US mrantie yi fa akwati kwan so egu Asante Kotoko enim asia besi ne se enim guase no
ɛda so wɔ hɔ deɛ ma asɛm no ɛyɛ awerɛho no yɛ sɛ Asante Kotoko wei ɛyɛ den a ɔbɛsan atu kwan na ahɛ mmeranteɛ a ɔmadwane a abɛka Kotoko nkrata asɛm ho a ɔkyena bi akwantuo bi ba a wanhwɛ ya na abɛyɛ asɛm foforɔ but ɛbrɛ ɛna bɛkyerɛ ɛno nti party kɛseɛ du ɛna abɔ Kotoko left hɔ a ɛha adwen Kotoko kɔfa Akwasi Asante by Asante started training na ɛna okunya hamstring ni no ma Asante kɔtena nkyɛn kakra a na ɛno so ɛha adwen ne tɔfa bo a mepɛ sɛ mebɔ nyinaa ne yɛ sɛ Asante so starte ɛyɛ mmirikatu dendenden ohwɛ mmɛɛmɛ yɛ egu screen yi so a nya Akwasi Asante ɛwɔ afa wanya ɛyɛ Fred Kasare Joseph Ablo Sifa Ansu ana Kamara last season me de tomanim sa Asante Kotoko ade ba ko ɛha ɔmo yɛ sɛ ne ɛbɔ fa wie mu ana amanfo pem hyɛ Kotoko the technical team no ni instructions a ɔde ma ɛyɛ scout ne yɛ sɛ ɔmo pem mrantie a ɔmo wapa a ball na ɛfa wie mu a ɔmo ebetimi edi ho dwuma ɛde ama Asante Kotoko na nokore defenders Asante Kotoko fa ni nyina mema mapa nto wa study e say corner a ye tubo se panyan ya pema to Kotoko atene mu no otum se swate because Ablo good in the air Ansu Sifa Kamara ye keeper no so wapa for the Kasare social one corner Akwasi Asante so wa at se Kotoko twa criteria to for the kind of center backs are open Akwasi started training board Akwasi young boy we ye training kakra and okotena dag out to moving forward and also yebe kwan a Akwasi ne recovery ni betimi aba ntem na ene patrokasi edu technical team no e manage na home kakra otutu mirika kakra e no manage na home once was steady a on samba na coach team o mojo ma home nye de bia no mo betum mirika kwa aba because see do say no left on nkwa na ho oni ho a bechi eden abo Akwasi ho nto no technical team no manage na home ntie ne mo tie mi no mo kwa adakwaja achi o mu se see do gina home kakra no na nye bibia technical team na take decision say omo man ntena se kakra na o chena training ne de wetimi aye ni gidigidi na memene da wetimi aye ni gidi se ne Akwasi ada obetimi asi akan e de ama Asante Kotoko firi o chena kono e de Asante Kotoko mo ye suspended eso bebrɛ on se bi ko peke yellow card ni ade ewo young apostles game no the suspension update e bebrɛ ne Blasters gina kono aso man papa de the very Blasters not the best Asante Kotoko player bi anim e ha adwen ni anim se nka Kwame Poku bi betimi awura team no but ambanasa just that ye be koso awishi team not the best na ye dem pa bata o machi se Blasters intimi dim kuni mema Ghana fo nyina ani eden enje but until then no Kotoko training me bobo so goalkeepers for nyina ba Benjamin Chum Fred Kasare Mohamed Kamara na Fatau Seidu oko eye right ho Lord Amoah Daniel Ajeti Akwasi Asante Patrick Asiedu Michael Sifa Joseph Ablo Samba Onel Henry Ansu ko nyina ba Samuel Tinedu Justice Blay Cheidwamna Ntim Menu Emmanuel Entwi Baba Yaya nyina aso be pie mu ho Saaka Dauda Peter Acquah Fernando Wisdom Basi Albert Amoah Samson Eduku na wanya Abrante Fen Kwame Poku ene Isaac Minta nyina ba nti Kotoko players ntimi amba I fancy so mo praso no Abrante Fen Emmanuel Koti maka nyina na timi astarte a tinitiri mpom Asante Kotoko training say Koti pe na aka na no so eno Asante Kotoko media the video of Emmanuel Koti a this after so koye ne surgery AC okoye surgery ni wie no ne ho started tona oye gym kakra se season we nyina enim se Abrante no entimi nsi akan but a good news say ne ho tona oba nti e say de Kotoko pra no e bomu bai but esa akoye se esa bomu asa mo ho atomo enche benya eye jesi number 6
and just number 2 in Samba. Ene eye ablo esan wo akiri ho. Idina me bona sem refi Elvis Cheba for awuchi eso eba training. Inti eno eye nra de si Asante Kotoko training grounds in terms of mrantie na esi akan no. And I'm a Don't forget to subscribe to the channel. Bye bye.